tuntruma kan video a chuan kan ram India ram nge ya thil theng rap thak tak kan ron tar lang don ani he thil hi thamasa January thama ya theng kha ani a missionary Graham Stein ate pa fa ho motor chunga rong taka an hal hlum na state Odisha state a thil theng ani police ten thil theng an thlir liam mai lain thamasa mai khan India rama Hindu sakho hum hala chet lapol Hindu nationalism mok ta chuan pastor pakhat chu mihring angpo angai lovin nun rong takin an soisa a abeng hriat na ti chevekin Hindu pathian chibai buk turin an tiluya Bawngek tuine na chopol baka tui hok tui bolho tak chu in turin an nor lui bok ane he thil hi January nili a thengkha ani a ma se tun hnaya chau hriat dar ani a ram puma thinrim na le soisial na satak achok chuak ani January nili sangni somni parukhan Odisha state Dhenkanal district Parjang khua RSS firfia pol Bajrang dal nena inzom na nenia soitele bong hum haltu inti hovina an hruai khotlang mi za som ngarwal chuan Pastor Bipin Bihari Naik kum somthum le pangami chu chapal thi an ortira khochunga hruai kualin hling chunga an kaltira an soisa zui reng bok ani Bawngek ei turle tuibol hlo luan kora tui in turin an tiluya Hindu sakho aw hla an slogan soi turin an tilui bok ma se adu lo ane he thil theng thalak te hi chanchin bu hranga achuanga social media lama na satakina dar boka chanchin bulian zual mainstream media then khat chuan chipchiar lo zokin an chua chanchin bu pakhat phei chuan Bawngek chungchang hi aziak lang lo hial ane maktub media nena Pastor Naik anu pui chuan Hindu aw hla soi tura mi pui norna apasalina du lo chu chuan tlak ati thu asoi ani tongtra in khomna omve vandana chuan mi puin an tongtrai na in an lu chil masak thu asoya mi pui chuan in chunga om zong an vua a chung ko dang pasari anom ve ani Pastor Naik abeng pakhat zok rikhe theilo khop hiala hliam tur chuan thi ngei ain rina wangin khami hun rap thak takatranga adom kho chuak chu thilmak ani thu asoi kachunga thil theng kha atop theilo emoti turane police te la chuan min chan chua tumna an nei lo awangin min tilum ngei don ti hria in ka tharau chu isuan nena ka hlan top to ani ti in Pastor Naik chuan Morning Star News ashil heng mi pui pung khom te hian Hindu sakho zui tu te he pastor hian Christiana ain le lui tir awangalung oilo anni thu an soi ane Pastor Naik hi Parjang khua a hian kumriat a om to a kumni chung chu koshan alo enkol to ane January nili a in khom an tranga minute som panga vela RSS le Bajrang dal baka bong hum haltu inti mi engam zat chu ina chuan an tlan luta heng bong hum haltu gaurak saks inti te hian Hindu ten thiang hlima an ngai bong hum haltur hian dan hi an mani kota an la fo thin reng ani mi pui te chuan Pastor Naik chu ina tanga lo chuak turin an awa ma se a chuak mai lo in chunga aron lutin ka korngonga min thama pona min nup chuakin min soisa ngalani ti in Pastor Naik hian asoi engma pu na emo phu te mo po neilovin an soisa ngala Pastor Naik kan police ko tura anu pui hne na a phone pek atung chuan kuthak tu te zinga pakhatin akea mavin avua a iptea a phone a chu awa chengal vekani anu pui bandana Naik le afanute kumsom pathum le kumsom mi chuan mi puin pastor an huala an soisalai chu an mu ve vekani
kut thak tu te khan in biak rem na emo soi ho emo an du lo ti ka hriata chan om lova ka pasal Sawisak an tum ti ka hriat chuan ka fa te hruain in hnung lam kong ka atangin kan tlan chuak ani ti in bandana Naik chuan Morning Star News a hril police station hnai ber panin kan tlana minute som panga vela kan thlengani ati ko shan mi pa patni in lodan an tumpo in mi pui chuan an soisa ve ngala Pastor Naik chuan ko shan mi te chung ko pasari le an fa te chu tlan chuak turin a hrila an tlan chuak thei ta ram ani police station a chuan police te chuan Pastor Naik anu pui chu thil thleng zia ka thelu turin an lo ti a ani chuan a zia thiam lo thu a soya ka pasal chan chuak vat turin ka ngen ngoya ma se zia ka the lut masa turin min ti tlat si a ti in bandana Naik chuan a soi ani ti ngai na dang om heklo report ziak thei tur mi a zonga chumi hna chuan thil thleng chu a hrilta ani ziaka a thelu nu po in bandana Naik chuan a pasal chan turin police te chu angen le a ma se police te chuan an motor patrola a chua thu le nga an ngai thu in an changa police ten enge motal an ti hun ngakin ka thinlung chu a hlau thong ema ma se an ni chuan an ngak mai si a ati chuti lai chuan Sawisak tu te chuan Pastor Naik an Sawisak mek chu khola ya an nuk chuaka en tu mi pui te hna chuan khotlanga mi poi sei lo te chu Kristian sa khua ain le tirani an ti a Hindu te pathian zong le mi hring in pol Hanuman temple a hruain temple huang chunga bana akut nung khirin an phuar betta ani mi pui za somnga vel chuan Pastor Naik chu an tlo a an benga an nama an hnuk boka odia chanchin bumi journalist pakhat po tilve in tongkam chetak takina an khuma mi pui te chu soisa chun zom zel turin a fui bokani anti voitam tak an bena wangin a mai a vunga a hnunga an tlo boka an tlo thlu ka piangin bana phurbe ani tlata wangin phurna hrui chuan a bana not pildiai duaya thisen a chuak bok ani Marvin voisom level min hlapa a voice atam tak min bena wangin ka beng hriat na a chehial ani ti in Pastor Naik an hnu a benga tanga hnai na satak chuak zui ta chuan a soi mi puizi nga mi pakhatin Bawngek tuine na chopol aron la a min in lui tir atuma ma se ka hmui ka chip tlata ka indu lo ani ati police patrol te chu police station an kira police patni Pastor Naik chantura kal te chuan an omna an hmulo thu soin an let le a Pastor Naik chuan police te local a hmu thu a soya an local ka hmu khan ka thla amuang pan le a ma se an let le ta si ani ati beise na bo vekin a tharau pathian hne na hlan turin in buat seita ani kuthak tu te chuan an phuarna phelin Hanuman lim ma an hruaya kamaya saffron rong sen le eng an tata milim ma chuan min kun lui tirin chibai min buk tira ati saffron hi Hanuman biak nana an man rong nei powder thiang hlima an ngai ani soisa tu te chuan Pastor Naik chu Hindu aw hla Jai Sri Ram lalpa chibai titurin an phuta ma se Pastor Naik chuan Jai Isu chibai atitlat zela an soisa na sa zual sawa mi pui chuan an phei khok mangin thi an siama chu an ortira kelongin khochunga an hruai kwalta ani soisa tu te zinga pakhat chuan Isu po hling chunga akala lom ani po hi chu tiang chuan ti ve ang u ati a hnim hling nei ron la in konga an pha a chumi chunga chuan an kaltirta ani kongpuya an hruai kwal lai hian anu puin police te anga na police station ngei po chu an kalpela ma se heng ho hian police te poi sakna le hlauna an nei lo
Hindu sa kho hum hal tura chet la te chuan shremna an tok don lo ni in anin ngaya huai takin an hruai kual ane kho chung an fan chuan hu chuan Pastor Naik chu Hindu temple a bok hruai kirin an phuar bet le a Pastor na pui bandana Naik chuan police te hna chuan ka pasal omna hmun ko mu tura kal ve ngei ka ngen tlata ti in asoi police motora chuan a chuang ve a Hindu temple a chuan a pasal chu bana phur be in an va mu a police ten an chan chuam meu chuan chunudar ni apel to ane ka pasalin nun rom taka soisak ator lain dar kar ni le achan ve chung zet police station a chan chua hun ka nga kani ti in bandana Naik chuan a soi Pastor Naik kan throi chu lai hian police te chuan adin mun chumak an ti thuan soya mi puin i ban le ke an ti thlia vek to kan ringania stretcher a zon ngai tura kan lo ngai che a ma se ila thaphian si an ti thu pastor chuan a soi ane police te hian in enkol turin damdoi ina an hruai ngal lo ti anu pui chuan a soi bok police te chuan first information report FIR zialu an phal lova chumi aya chuan mi puin ka thilti an riat suala wang le kho chunga dan lova sa kho in le lui tir emo minti awangin min beyani ti ziak turin an tilui ane an thu ka oi lo chuan kalaka thu buai siamin lung ina min khung tur thu in police te chuan min vau ani ti in Pastor Naik ka chuan a soi bela police te chuan le kha phek ruak blank paper a ming sign turin an ti a Christian hruai tu pakhat alo thlen chuan nei ka hmai avunga saffron rong in a khata akea pheikok abun lova akut pahni a thi bok ti aron mu a akut a thi veka wang le anat ema wangin a hmai pu a hru thei lova akor kilpo akil thei lo ti in ming tarlan lo Christian hruai tu pakhat chuan a soi police te khan enga tan ma an ngai lova first aid po pelovin tuin tur ta ngil po an pelovani ati chu Christian hruai tu chuan engwanga Pastor Naik chu chan chuak har nge an ni ti police te azo chuan officer pakhat chuan police pali chau kan ni a mi puyan tam si a engtin nge kan chan ngamang baka nei ka hian sa kho in le tir na athoka engtin nge hum him turamin be sei thei zo ti in achang ane police pakhat phei chuan Bangladesha Hindu te phei chu anung chunga an hal hlum thin dan te chu Christian hruai tu chu a hril dai ane mi puite thleibik lova hum him tu tur ven him na lam mi te thinlunga huat na akhat ti ka hriat chuan min thong hle a ti in he Christian hruai tu hian a soya engwanga Bangladesh Hindu te torna chu India rama Christian te chunga phubalak nana mange an ni ti zo ka chak le ati police te chuan damdoi ina in enkol na tur report engma pastor nena an pelova anina taka chuan police te chuan Christian hruai tu te nena Pastor Bipin chu hrisel takin police station atangin hruai chu ani ti ziakin anda tir ane zuiruk anni hlavin Christian hruai tu te chuan khua atanga mel som paruka hla a unau pa ina kongdang atangin an hruaya Pastor Naika ain bual faya ain pe nuwa damdo ina chuan an hruaya Doctor hna chuan mi pui soi sakani ti an hril ngam lo chutilo chu Dr. Khan police report a phut dona chu kan nei si lo ti in hruai tu pakhat chuan asoi Pastor Naik chuan a hnung le akea liam na satak aneya Doctor chuan nei kana chok nan injection ape a liam te atuam saka antibiotics a chobok ane ti in thudon na chuan asoi anua Pastor Naik chuan a hmaya an hnek na awangin a beng hriat na a chiati hre chuaka ka beng pakhat atangin hnai a chuak rengani ati damdoi ala eimeka a beng chu CT scan ti angai mai thei ane January ni som pahnih khan Christian hruai tu som thum vel chuan
Superintendent of Police Office panin formal complaint an the lu ta Superintendent chuan an deal na chu Parjang Police Station a athona ti chuan January ni som pathum khan FIR number 0041 chu nigamananda dalbehera le mi riat lo som ni te laka zialu anita a Bharatian Naya Sahita BNS 2023 ngwaya hliam siam sak diklo taka chelbet dan lova pun khom buena siam aral thuam hlo omkeng le sual rongbol tura vau te mangin thu buai siamani heti lai hian nei ka le achung te chu mun him secret shelter a hruai anni a Christian chung ko dang te po mun him lama son anni bok chung ko a kanin le lo chu san angai ta hi thutluk na har satakani a ma se khomi pui te le police te an tang tat si a poi kan ti hle ani pe mai lo chu ti thei kan nei lo ti in Pastor Naik chuan Morning Star News ashil ani ko thak tu te hiana in luana nei tu landlord po mu in pastor chung kwa alua tir le chuan apoi khopang ti in an vau bok ani ka fanu pahni ten min soi salai kha an mu a ti in Pastor Naik chuan soi an thabar na sa a zanli chung chu an mu thei lova ni thum chung cho an eilo bok kan no pang ber phei chuan papa an vua atireng mayani ati hemi ma hian voi thum lai be alo tok to a ma se hetiang em ana sa chu alani ngai lo tual chung mi te chuan engtin nge tlangwal pakhat kan zinga omin Christian sakhu azir tir thei anti thin ma se thudik chu isu ring tu te chau kan zir tir thina tu ma katilui ngai lovani ati pastor chu anadam chu awangin pathian hne na lom thu asoya isuan kantan aturna sadzia ngai tu in katurna hi chu kalalpa turna laka chuan eng ma anilo ti in nei ka chuan asoi sa kho zalen na hum hal tu te chuan Hindu nationalist BJP kai hruai National Democratic Alliance sarkar hian Hindu ni lo te laka tongkam na taka mana wangin mei sang ni som pali a Prime Minister Narendra Modi an thunei na achan nu atang khan aram chung mun ranga Hindu firfiak te chuan ngam patakin Christian te an bei thin ni in an soi police tan he kut in thak na kai noya hian mi pakua an mana chuti lain pastor laka po FIR thelu ve ngal ani a ti lui na manga sa kho in le tira an pu ani Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan chuan eksa thu achua pastor nunro taka soi sakani hi mimal sualna anilo hei hian sang parivar RSS chungkwa ten in pong nek na le huat na boruak an tu len chho zel zia atilangani ati mihring bong ek ei lui tir tum hi thil nun ron thak le mihring ni na po phalo ani a hei hi BJP kai hroi sarkarin ngoi renga athurwal pui wangani ati hroi tu dang te point he thil thleng hi an dem hle a chungzinga chuan Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma le Odisha Pradesh Congress Committee te an tela he thil hi dan puin dikna chanvo pek bo chiat na satak ni in an soi ane Sangma chuan he thil thleng hi na takina dema Christian te bei an ni fo hian India rama namle sa kho sang in lungur walna atibol lo ani ati thunei tu te chu uluk taka chui chiang tur le amo phurtu te chunga malawa turin angen bok Indian Parliament a eptupol hruai tu Leader of Opposition Rahul Gandhi point exkaltlangin he thil thleng hi adem thu asoya Catholic Bishop Conference of India chuan Naik antor pui thu soin khole tuizong zong ta him nangai poimo turin thunei tu te an ngen ani mihring bong ek ei lui tir hi in pong nek narap thak takle mual phona ani a mimal za om na le rin na mu sit na le be na ani ti in an thu chua an soi Christian te tan pui tu Paul
Open Doors 2026 World Watch Lisa chuan Kristian te ta na ram him lo ber som pahni na India hi a oma modian thu nei na achan ma sang ni som pathuma khan somthum le pakhat na ani India ram din mun hi akum telin a him lo chhozel ni in alang India rama hian chanchin thashil a har em to a state som pahnia anti conversion law man ani to a he dan hi a hmang tu sarkar ngei hian an hmang sual lui thin ani he dan hi sakho hum himna dan thatak ni a alan lain kan rama sakho te jok te nek chep na le nekral tumna atana man ani thin ani he dan hian thu nei na emo tharum emo manga ti luina awanga sakho in le lui tirna te re theite an re theina rem changa manga poisa manga in le tirna te le bumna awanga in le tirna angchi te akhaptlat ani Kristian ten kan rong bolna hian midang te ti luina kan nei ngai lova an du thlan na le an mani thutluk na ngei lo chuan midang te Isua zui turin kan tingai lo ani tin kan pathian po in mi in adu thlan na thiang tak manga athang ani lo chuan apom lo ani ma se mi te hne na pathian thu kan soi te chu bum na manga mi ril ru chok boya te pu kan ne a tong try na manga kan rong bol na healing crusade kan ti te le dam lo kan tong try na te po magic manga dam lo te ti dam anga min pu le zel thin ani kan ti sual ni mi alova dan phu chok belin min mana har sat na min siam fo thin ani Kristian te rong bol na reng chu an thi thlaya an en tharenga an che suale mo an soi fu lo lai ziu emo changin man tumin ave in an ve tak meu to ani lali suan ching hne zinga beram angin katir che u hi chu wangin rule anga fing thuro anga poi khoi lovin nomro u ati kha reng chunga rong kan bol ahun tak zetta ani keini ho hian heng pathian lalram ta na fe chuak mek te tan hian kan tong trai na tam zo kan man angai tak meu to a India rama pathian lalram din tur hian ring tu te kan tran ho le thinlung mun khat puwa van lam kan hoi ahun tak zetta ani